Di 23 Heyvaborî de Kongrê Guftogûyê navbera pêkhatên Herêma Cizîrê de hate lidarxistin. Serdirêjaiya 6 roja nûnerên her sê pêkhata Kurd, Siryan, Ereb têde amade bûn. Ev kongr li Midyadê li Kurdistana Bakur dibin banga dezgeha diplomasî û olaya Amerîkî û serpiriştiya Mr. İbrahim Kokes û çavdêriya Beşîr İshaq Sedî hate lidarxistin. Her sê rojê destpêkên navbera Kurd û Siryan û dîroka waya hevbeş dûvra pêkhatê Ereb jî tevlî vî kongrî bû di merema peydakirina dîtinekî hevbeş ji Sûriya nû re. Temel li ser du beşa hat rêxistin qonaxa awil navbera Kurda û Siriyana de hat danîn ev mendûbînê mutemeriyê Kurda û Siriyan li hev rûniştin pêşî de xalên serekî li ser hatin guftugû li ser hat kirin di vî mutemerî de çawa ev milat evên di vê derê jî hezarê sala pê de wê karin demê pê de jî bi rengekî hevbeş Arîkarî hev bê kes tedarî gihînê kesê dî wê çawa karibin desthilatekî ava bikin û xala di wê jî ew sedemên hiştî heta wek îro ev her du mukewinê esasî mintiqê de ji heferin paş û dûrmîn navbera we de peyda biçibin gelek nêrîn hatin guftugû kirin ew jî hinek jê gelekî tiştê kevin bî hatin her milatekî bi serê dî de anî bîn ba milata nikarî ji vê tiştê derbas bibin tecawüza vê نحقيا بكن ما بين حتى ويرو بس اب مؤتمر قضايا كمين بيجي دس بكن جبر قاربن جوا الشا شوا ازاري بري حقي يديرو كي هاتي كرن كي اليه دي كربن جي درباز بن قاربن مرحله بيدا ولاتي خو اغا بكن برانكي باشدار باقصى بكسكسي ديري بكن دبي افتش ني وندا كرن ونكسك يكرنجي جار جديد استخدام سر منطقي جبر انه هاتي خويا كرن او انظمه شمولي نما ديكار منطقي ده بيجي ويان استخدام سر دسالات تو بانگو بیان جوی کنگری ندرکتن جبر نخواستکا وی بو بریارا سیاسی و دماهی که تو بیان سیاسی جوی مؤتمری در نکت جبر نه قرار سیاسی هات خواستن بس بتر خواستن نیری نیزی که هف بین اف کسین هر یکیش در وره که هاتی رأی بی ملاطید مسئلین یعنی که هر مکون اکچد بینن و السروینگا مرحله بیدن لجان و آلیات جر بیدانین بفعلاندن جبر مشروع سیاسی به منطقه ده بیدانین و وقت بيجي برنجي براتي التعايش السلمي دفيدا فريدا خلق بيجي باشتن قالوا اب هر سي پێکهاتن هەرێما جزیرê yê hevdû bipejrînin yan yê hevdû bikşînin şer û pevçûna de